Na predlog fakultetov Senat Univerziteta u Novim Sadze prinjeslo odluku o dodzeljevanju nagradov najljepšim studentom. Dodzeljen je vkupno 1225 nagradi u rozličnih kategorijah. To nahoda, že by sme na počátku školského roka ukázali čest všetkým studentom, ktorí posíhli vysoké rezultáty, pretože my tu nasампред pre nich. Tu sme, že by sme na nich preniesli svoje znanje, že by sme ich uvedli do šveta visokého obrazovanja i nauky, že by sme vijedno postigli visoki rezultati, ktorí vážni za univerzitet i za našu društvenu zajednicu u celosti. Među 14 najljepšima studentami Fakulteta Univerziteta za školski 2015-2016 rok i student sporta i fizičnog vaspitanja Boris Barna. Ja можem povedати, що було тяжко, було напорно, вело одрекання, але і вело любові. Думаю, що це на перше місце. Наистина съм то робив, protože užívam u tým і велике признання. Великий вітер до хребта за деякі дальші успіхи, за деякі намагання у будучності, що би може бути наставити на факультету, за цілий живот jedno велике признання. Tradicijno Senat Univerziteta dodzeljuje nagradi u sljedujućih kategorijah. Nagrada najljepšomu studentovi celog univerziteta, nagradi najljepšim studentom fakulteta, Vinjimkovo nagradi za zakončeni studiji i za uspjeh počas studijah gdje vkupna prosekova ocena zešec, nagradi za visoki rezultati na evropskih i švetovih zmahanjoh, nagradi za fahovo roboti i nagradi Aleksandar Saša Popović i Mileva Marić Einstein.